hake notice ni joto leader bubagra songrok thansa khlai kaisa party khlaini naimen norok jotono saimama kina hake o jaga tongo bubagra te a jaga o meghalaya ni CM conduct sangma asam dimasau ni Daniel Langthasa ta Nagaland ni BJP spokesperson Kikon hake notice ni kabangma dal je tribe indigenous tongi tongmani kun kaisa su problem haka sak simi chikun ka sanlai tonglaimani hake amono joto thansa khlai muthum khlai kaisa platform slamai kaisa party slamai joto no o jaga o 5 notice kaisa sanlainani notice ni indigenous o kun jaga o problem angi tonghakai je bong ni manta sokta rok sanlai tongaike haste hayake central government ni thaniwo hake am chikon ke sani tongai borok sak nangjagya amoni bagi joto thansa khlai jesa jaga pan problem ang tonghakai notice indigenous ro Tripura o phana Tiprasa rok je problem ang tongmani sanlai tonglaimani amo joto thansa khlai sanlainani hake dimasau kabangma Meghalaya Arunachal amte hake thansa angai amono sanlainani jesa jaga pan problem jesa jaga pan demand ngakai amte hake sanai ke joto thansa khlai je kuno demand je kuno problem bodol ke sanai ke power tebo tori thangmani bagai borok majority tebo ngi thangmani bagai borok bangi thangmani bagai borok mokol makayu hasi hake example chini Tripura ro Bangladesh illegal immigrant no horna bage amsuk je andolon hayake je movement khalai tonglaimani Tiprasa rok simi movement khalai tonglo Tiprasa rok simi demand khalai tonglo Bangladesh illegal immigrant no hodi nei hake joto notice mililai khalega kai amo mokol ma kachamnai central government no hake Tripura ni census on norok naina di 1981 ni simi apro chini Tiprasa ro jaga majority 87% bongi borok matra 12% che hake 2011 ni census ni moteng hakai chini Tiprasa rok 31 che tongsu borok majority hake 1947 no chini bubagra ni langma chokapru no barbe Pakistan aladango hake amani tai 2 year ni yagolo 1949 no barbe merger agreement mani yagolo Tripura kabangma Bangladeshi rok Tripura phanya ni chengka hake Tripura barbe merger agreement ni sini sekang 1941 ni census Wansa rok 1,94,651 jon hake chin Tiprasa ron ka jorawo 3,18,349 jon hake after 2 year barbe merger agreement mani yagolo 1951 no Tripura ni census Wansarok 3,28,082 jon ngi thangka hake chin Tiprasa rok 3,10,946 jon chitongsu hake 1941 ni census saise chin Tiprasa rok komungi thangka te 8,000 high komungi thangka hake am bhaike engma klaikha hake barbe merger agreement ni sini sekang sini Tripura ni 1941 ni census ni moteng ke Tiprasa rok ni 62% tongo Wansa rok ni kai 37% si Tripura wo that means bubagra bir bikrom chini bubagra somai tuidulja o hapang ni jorawo chini Tiprasa ro jaga majority tongmani hake 1951 Bharat by merger agreement ngmani yaglong ke chini Tiprasa ro 31 chi tongsuo bongni nga kai 68 ngi thangka tar mane 1951 o Tripura ni census o Tiprasa ro no lesle khalia hake kom khlairi rika teisa si population kom khlairi rika hake amti khaino bongni majority thaka hake dini borok amte hake ne tebo tisokna ni chengka o number o thik khlain tumna ni bagai hake amte hake no tebo 1971 no go East Pakistan Tamo ni Bangladesh ajago choba choli mani yagolo kabangma Bangladeshi Tripura o phanyani sekha Tripura ni population ajoro 14 lakh che heka 14 lakh age 15 lakh Bangladeshi refugee rong no ajago shelter nani chengkha ajoro hake amte hekino tebo dini chini o jaga democracy change ngai borok o je 1951 ni census o Tiprasa rong ni population amsungna amsuk 1941 ni sungna 41 ni suk taisa se 8000 kom khlair mani percentage bongni bare ni nani bagai bongni population to apro tebo hai bangkha hake chini Tiprasa rong no apro le khalia bongni percentage bare ni nani bagai tumani bagai male Tripura Bharat by merger agreement mani puila amono Tripura ni census hake ajorawo chini Tiprasa rong ni population kom khlai phunuka percentage borok jate kisa ka ayang nani borok no Tripura o tububui kabangma khlai borok phunungna ni bagi ulo mane borok fees ani bagi once week ka Tripura o sason khlanya ni hina ajarawo hake amte hake no 1971 rogo burung phakya Tiprasa rong ni population ga ke tebo apruka kaham ke srai ke lekhaibo Tiprasa rong ni kom no kom tongi tongkhata tabuk bo tei Tamo singthang no kun sais mangala khasi tabuk census khlai ka kai hake tabuk bo burung ayang nani borok rok phai tongo borok no duplicate documents lami tongo ulo kai original ling thango borok no jaga voter ID card ro Aadhaar card ro borok jaga paimano hake Tiprasa rong ni kai kabangma je jaga tongmani forest land nei chini jaga rok jobardasti khlai na jagai tongo jobardasti khlai o jaga o company rok salam re phayo gas pipeline o kaitlang kun phano rangmanya rubber bagan nok tani re phaja ko chini Tiprasa rong ni
haike amono chini Tiprasa rok je demand khaleke amono tui against tui protest khaleke nasik jagya central bai hapang bai nasik jagya kom chikon sasa songkha hne ei omorok ni bagise notice thanjangne nango notice ni kwbangma chunghai tribe indigenous tongnai rok jotono amte haike problem ngi tongbayo Bangladesh habai tongbayo Meghalaya rok Assam rok haike amte haike joto thansa khlai kokti sagakai kwbangma ngi thangnai chini population haike borok bo chini kongma khananai amoni bagi to thansa nango Tiprasa rok tabo even Tiprasa rok bo thansa no nango haise haike Tiprasa rok ni thane je tabo bubagra song kwbangma Meghalaya ni CM kwbangma Assam ni je leaders rok je thansa ngai notice thansa ngai kwbangma je chini manthai soktai rok je chini demand rok chini problem rok amon nasik jagyang tongmani amono thansa klai sanga ke chung chini 100% problem ni bisingo 50% 60% left solve klaimanan le joto thansa klai notice ni borok thansa klai ingkha e amoni bagino thansang lai bubagra songrok kwbangma notice ni leaders rok amono reason haike baima tongno rok ang je kok samani comment ni bisinti ke shahar di o video no sajak like redi share khlai di channel no subscribe khlai di amte hakine video nai tonan bagi jotono khulumba kya thansa tongmadi hambai